Pokažite nam nalog. Imate neki nalog? Ima sigurno. Pa donesite I predsjednik mesne zajednice upoznao kome da... Nije upoznao. Pustite nas! Samo sad! Rekli su da možemo da idemo na... Znate da sam organizovao gore kad dolazila na policija kao potvrda. Evo ovako, svaki od nas će da garantuje za 5, a ja ću da garantujem za sve ukupno da ne smije. Znači, mene slobodno streljajte. Ubijte me ako nešto. Nikakvog problema. Ući ćemo i razići ćemo se na grobna mjesta. Nikakva organizacija ljudi, verujem. S tim da organizovano... Hoću da zapalim sveće u kapelu. Gospodo, Dajte to rešenje. Dajte nam malo tog sudije koji je dao. Dajte nam papir. Da vidimo na koji zakon se poziva. Znači, ubijena mafija ga je ubila. Ubijena mafija mi ne da mu sveću zapali. Da Bog da sebe im se zatrlo svima, sine. Kako ću 22. augusta, sine, da idem na godišnjicu? Kad vidiš da puštaju malo, a tebi za godišnjicu dolazi po 50 ljudi. Kako, sine, 50 ljudi da dolazi ti svake godine na godišnjicu? Joj, kuku mene, šta smo dočekali? Da ja baš da ne vidim. Nemate tu rešenje. Znate li šta kaže zakon o grobu? 7,5 godina je trajalo suđenje. Teško djelo protiv ubica njegov osuđe posle 7,5 godina za 5 mjeseci. Sad ga bi neko mogu da još malo, ovdje obično delamo, da vam dajemo školu. Neće mi gospodine objasniti gdje ste bili i zašto, kad vas budu pitali. Roditeljima, familijima, Neće mi objasniti gdje ste bili. Lijepo sam rekao, ajmo pred Sala centar, danas se u OEPS-u raspravlja o ljudskim pravima i demokratiji. Gledaj čoveče, kako se s oni spremili. Ali zašto? Za lopove. Lična karta za ulazak na groblje. Ovo je dobro. Ovo je dobro, ovo još nije viđeno. Bože, gospod. Sad samo da vas zamolim nešto pomoći. Kad krenu da kopaju, već kad budu ono malo u većem mjestu, sad ovo što slikaj i poslije kad se krene malo dublje nije. Zašto ne bi bilo slikanje? Ne. Zašto ne bi bilo? Zabranili su. Zašto su zabranili? Ne znam. Imam nadzorne organizme obare, imam inspektora iz Beograda, imam doktora patologa iz Beograda, policiju, znači tako mi je rečeno. Znači ovo sad u početku malo to dok ne krene, čim krene malo dublje kopanje, tako mi je naređeno, mislim, znači samo tebi da kažem ono što mi je naređeno, znaš, ja ne mogu ja tebi da zabranim, znaš. Okej. Jučer je bio neki čovjek koji živi u Njemačkoj i došao tamo i slikao je spomen, slikao je sve ono spomene, znaš. I ovaj ministar mu kaže, gospodine, kaže, slikajte, kaže, do jednog vremena, kaže, poslije kada idemo. Smešno, jeste, ali... Pa dobro, znate kako, kod nas je sve smešno.